Kapitan Enteng! Magdiwer-diwer naman na. Hello, Papa. Yay. Oh my God. Sumurot ka kanyak, Papa. Oy, di na kita nakasta. Oh my God. Ay, iguyo na. Iguyo. Sumurot ka kanyak, Papa. Siya ka na bartang abagla. Agawit ka. Tayo ka maturog. Hoy! Mas napimpintasak ng ni bakit mo. Anday ko. Apa sinipat na? Sigalakay. Ang pinadasta. Oh my God! Lumaray ako na. Why? Ay, napanuga ka. Timbaray. Apay nga may natimbaray ka. Nasabat ko na barta ka, bakla. Pilitin na ka sumurot kan ko na. Hindi ko, tinungpanak. Kit kayat nakpayan nga ipungan. Timbaray ako na. Anya? Salbag na kita, mamartak. Nasayaat mo't ata, di mo tinutupan. Una, isungarod nga. Hintarayak. Ay, adon ti mamartak dito barangay tayo. Ay, agparikot, dagiti mises. Tamamartak meten, dagiti asawa da. Ay, dayta ti maysa aparikot dito'y barangay tayo. Inteng. Apay anak katangad ka ijay langit. Di ka kadipay umunag. Banang. Anya tikit kita ijay langit aya. Dagiti bituan. Un. Gur-urayak iti wishing star. Ha? Wishing star? Apay, ag-wish ka? Un ko ba? Hidaw ako mga aglimpyon ti barangay tayo. Maistrisak. Anya? Ay. Anya ti paka-stressam aya? Kasanaw. Nagadu may agreklamaw. Ultimo parekot na iti asawa na. Ikamangdakan na. Ay kat anusam Tasi kamot nga rod ti kayat da apaggamangan. Makauma. Ay nainteng, kasta talaga ti public servant. Aganos ka, taday tamot nga rod ti akemaw dito'y rabaw ti daga. Uwin. Arak ti may sapay aparikot dito'y barangay tayo. Kat, kunak man no bawal ti aglako iti arak dito'y barangay tayo. Talaga mo't abawal ta na pagnunumwan na ita. Gapu iti kinaado ti manginom dito. Apay ngay nga rod nga adulat ta ti bartag. Amumutin na giti artik. Irimido da Gatangin da iji-ili. Sa da inuman dito. Ang panagkunak kat day talaang matiparikot dito barangay tayaw. Dagiti manginom. Uray pa'y. Awan mo't lang iti makitak a wishing star. Tagwisak ko ma. Na, saan aday tati solusyon inteng? No di kat, mangpanunot ka, no kasano ang masolbar day ta aparikot dito barangay tayo. Hey, naima siya talaga. Naglamuyot iti karabukaw. Sapay kastaon ay alabagan Iso amay ayok nguminaw. Bukbuka man pa iti basaw. Ay, padaw. Anya kita hindi inumaw. Ay kwa, arak analabaga tuyang. Nagimas, inted ni Don Pedro yamyanan. Itinapan ko tinarimaan di alad na anadadail. Aya? Ado ti arak na. Kat inted na kanyak na ito'y maisya, ay na nagimas gayam tuyang. Ay, kayat na. Yak kayat, amangan no makabartek dayta. Saan? Malaho uminom ka. Ramanam, naimas dayta. Amom ba daw, mas may mayat adimon timtiman ti ara. Basi-basit lang, mate. Basi-basit ko nam, ngam inton agangay, sa nga picture tone ti inumam. Ha? Inton kwan agbalin kan abartek,
Inton kwan, madadaal ton tabaram. Inton kwan, ag sakit kan taon. Inton kwan, ma-hospital kan taon. Stone! Nagadun niya bagam. Apay, adda kwartam no ma-hospital kan taon. Awan to, pa'y makukwartata. Nagadaon timbagam, tuyang. Sanak matnyag bartak. Kan sanak abartak atao. Palpalagipan kalaeng badaong. Nasaysaya at tay nalawag. Lakay kan baketan. Iso nga ita. Agor nung takit day iti para iti panagkapsot ta. Adi mo ket igatang iti arak. Wenen, laglagi pa kung day tangim bagam. Sapay kumata saan ka maipada kadagiti parikot dito'y barangay Tayaw. Dagiti manginaom. Wan. Ay, saan ko amasangaw tagbartag? Tamumatan. Kanayo na kijibangkag kaw. Nasaya at tikas ta, ba daw? Dahito'y arak entod ni Don Pedro tin inutang nga inumain. Saan ko nga igulpe? Di ka katiagdanag tuyang. Makontrol ko ti bagay, no arak ti pagsasaritaan. Nasaya at launay. Day tati kayat ko kan ka, ba daw? Agtungpal ka para iti pagsaya at amutlaang. Wan, Kapitan. Nakakasiyag ka po itaramid nila kay ko. Ano tinaramid na iya? Nukas na kami na mabartag. Law-laawan nak. Layatan nagpaitidanog. Isungag lamangak Talagang aglimang ka. Alagan nga itayam dahil tabagay madanugan na. Kapitan, kaya't kunti magsina kanila kay ko. Ha? Kanayonak namin na mabutbutang tunggal mabartag. Isungag sina kami lang. Ay, sana. Madi? Kasanumat ngamin, kanayo na nabartag. Inal daw dayta, Kapitan. Aglimangag pa'y ay, tisirok tilamisaan ni. Kapno dinak makita. Ay, una yan. Isungarod ngay mayag dito barangay hall, Kapitan. Tay reklamok nila kay ko. Mala. Payabat nila ko mo. Tagtutungtung tayo. Gumatangak man iti arak, kagawad. Nay, arak! Gumatang kay ti arak, Mang Simon? Wen, apay amas daaw ka, nga arak ti gatangak. Wen ata, senior citizen kan, ngam gumatang kapay lay ti arak. Apay, dakas aya. Dakas makapadakas kan katayta. Ikan nakit din. Takayat konti uminom. Ay na, awan lakok nga arak. Apay ka di ati naklakwan. Awan nga rod lakok. Saan akong ngaglaklako iti arak ita? Anya? Awan pa'y serbim nga daistor na. Taawan lakom nga arak. Mangrikap ka no kasta. Kaslasaan ko bayadan. Tapno amaom. At da kwarta ka. Aguray ka. Tayo pakitakan ka. Adoy. Nay. Aduday ta kwartam Mang Simon. Una, taagpinpinsyonak. Iso nga adalat ta kwartak. No kasta, saan nga arak, ti pangigatangam di ta pensyon mo, Mang Simon. No di kat, igatang mo iti vitaminam. Apay ka di nga isuro nak. Ay na, Manong Simon, liklikam ti arak, taday ta ti mang dadaal iti salunat mo. Sige, no di naklakwan, inakaw, nagadupay lasaw. Ay, na yan na iti alakay. Arak ti pangigat-gatangan na iti pensyonan. Andi na kat kumaigatang iti vitamina na. Taisupay amang patidog iti biyag na. Ay, arak aya. Apay, akay kayat da ka nga inuman.
idinto ta nagalasmat tiraman mo. Ay, naapo. Nabartak man na ni Atong. Yan! Ay! Sali na diyan mo, ha? Na! Pangit ka! Ay! Ang nervyosa ka talaga! Yan! Ay! Binarsak ng titawa, mi! Hey! Ay, na! Humor ka nila! Nag-wrestling ta! Hilay! Ay, una yung tikas ti abiyang kaya! Hilay! Ay! Rumwara kon! Kat magnagi ti tawa! Ay, ang mga nudang ranak ni Atong! Kapitan, adan ni Lilay, agsangsangit, kaya't nakakasarita. Ay, anya man ang tiparikot na. Si kakano ti kasarita na, Kapitan. Ngam panagkunak, nilakay na ti parikot na, tagsangsangi mo. Ay, makaumamit ng tikas to. Nalpas lang nga din ti panagtutungtung na dito barangay hall. Ito, may banag sangit-sangit ay. Ingkay kasarita na, Kapitan, tarurayan na ka. Si kalaang ti kayat na makasarita. Mala, kapaunagan. Sige, ang kapita pa jeep out. Sakbay ang mapantamak ni Ronda. Jeep, Bayat Jeep. Selain minum kalay ti ara ka. Jeep, apay nga ta, nga adu ti bartak dito'y barangay tayaw. Isungarog nga Ronda tayo iti rinabi Kasi ita, adumanan ti agiinom ita arabi Un nga ro, Jeep. Kabutbutang pa yun. Ngamin, naturda no kasta na bartak da. At dapay agpedot iti bato, kat ilayat-layat na. Agdidin ng randa pa yun. Ngun nga raw, no daduma, sikapay nga ganawa ti madangran. Isu asya, Jeep. Jak kayat atimtiman ti arak. Awan mo't dakas na, jeep out. Nulakat tamo makontrolan ti inuman. Angam no kas kalamag agawan iti arak. Ayawan mabartak ka iti hostaw. Kat di mo to namon ti lubong mao. Sa bagay Jeep. Ala, inuman ti kapita. Tagronda tamatay. Ay, naimbaglakit dain. Tanapasardeng tadagiti agiinom itay ijay puon ti akasya, jeep out. Un nga ro, Jeep. Naimbag ta dimngagda. Kat nagawid dam tlaangan. Ka dito, Mario! Ha? Ni ambong dayjay Agpukpukaw di ta paraangan da. Agdinanog-tanog talaga na lang ka. Ay! Na, Mario! ni tatang na matikarkaritan na. Nabartak ngamin, Jeep. Kasta day ta numabartak. Pagtripan na ni tatang na. Umay ka, kasit ganta. Ay. Ambang! Ay! Asino ka nga kinlalay ngayon, masidag? Siyak ni Kwara o Gambaong. Ala, umay kan. Sumrakan di tabalayaw. Jaket! Ay! Mario at tatang ko! Agpinadas na kunak na Na, Ay, naambong apo ko. Ay, umay kanta maturog ka. Di kaglaw-law. Di ta, awan tiya, ma'am, di ti balay. At di kalapaw, di kataltalunan. Ambaong. Sumrakan wine. Ingkan maturog. Iti kasta. Gwapo kalata. Ha? Gwapo ak? Wine, ambaong. Isungay ka maturugain. Tama din no aglalaaw ka dito'y paraangan yaw. Lumahad ka. Ay, at naman ang imay nagreklamaw ta binuong ka no tinabartak dya tawad Iso pagmultaan na. Anya nga iti ramidon tayo angkay. Talaga asan na paanawa dagiti manginom dito barangay tayaw. Nga rod. Ala, payabam dagiti lalaki dito. Tagsasarita tayo yung bigat. Alas 3, iti malam. Angkay. Mala na. Ipakamaw ka dagiti ka barangay. Harikla daw angkay. Inalawag mo't lang tinagsasaritaan tayo. Lalaki, iti kabildatan. Wan, pare! No siyak! Sa anak mo't amang inom. Isungawan parikot kanyak, pare! Mayat Kain, pagsaya atan ti pamilya yaw no isardeng yu ti arak.
Ha? Awan, Kapitan. Uno apa karagsakan yaw? Saan mo't anaragsak ti pamilya yaw? Kaduan kadakwada kat agparparikot. Mabutbutan kat agdandanan. No napatag ti biyag yaw, kasta mo't ti pamilya yaw. Ay pangasiw mo't ata kontrolan nyo ti agsyat. Wen, kakapsat ko ida alalaki. Husto ni kumpare. Pagsayaatan tayo ti bagbagana. Ipatag yu ti salon at yaw. Ipatag tayo ti salon at tayaw. Ipatag yu ti pamilya yaw. Ipatag tayo ti pamilya tayaw. Agbyag dagiti lalaki iti kabildatan. Agbyag dagiti lalaki dito kabildatan. Marikwanan, umayak la makisarsarita. Una, Maray. Ayos lang kanyak. Sana balit naman manupay lang ti gumatang. Maray, adda ka di madlaw mo dito barangay taya? Adda, awanan ti mangmangag kung agpukpok kawa na bartag. Uray siyak, Maray. Nagkurre ti pamagbagan ni Kapitan Kadakwada. Aliklikan datag bartag. Nasaya at no nakaamiris dan. Nakaamiris na siguro at awang mo na bartagan nga walang-walang. Kan awang maggugulon. Sapay kumaa ta saan lang nga ita, no di kat agnanayo nun. Sapay kumamaray. Kaskin ni badong ka, bilibakan kwa na, ta nakakonsentrate ijay bangkag na. Day talag trabaho ijay bangkag ti pakakumikuman na. Kasta ti mayat. Iso nga ita saan nga agparparikot ni Marituyang. Iso akanayon ang nakaisam ni Marituyang. Taawan parikot na kan ni Badong na. Sana all. Sana all talaga. Oray si kamo, Mare. Awam mo't parikot mo kan ni Kapitan. San aya? Tasaan mo't amam martag. Isa nakaisam kalata. Iso nga agminarlat at ikinapintas mo nga uray bumakat ka na padamay. Wen Maray, naragsak ti Mises, no saan ama Marta ti Mister na. Na, ba't lilay ti masabat ka? Na, yeah. Ay, hello, Kapitan. Papanan niyo. Ay, di ta abagata. Ta ada kasaritak ata. Ay, aguray ka man. Apay anaragsak ka? Wan, Kapitan. Ngamin, nagbalbaliwan nila kay ko. Saanan ngagbarbartag. Kat saanak mata na mabutbutang. Na, ay, nagsaya atan no kasta. Wan, Kapitan. Nagbalbaliwan at talaga nila kay ko. Mayat ada magdayta alilay. Iso asika. Pag serbiam nila kay mo, tapno awan ti rason ngagparta. Wan, Kapitan. Mala, ika nga ro din ta inakmutin. O sige, Kapitan. La. Na, naragsak at talaga ni Lilay. Saanan ngagparparikot kanila kay na. Kapitan, awanan ti pagparikutan yaw, tawanan ti bartag ti barangay tayaw. Awanan taggugulaw. Uwin kagawad. Nasaya at pit nagtultuloy akasta. Kapitan, kagawad, umayak man nagreklamo. Ha? Ay, Kapitan, ireklamok nila kay ko ta naglaing nga agmuma. Anya! Ay, graman da ita, ikamang mukanyak. Nasulbar lang arudan ti parikot ka dagiti mamartik. Ita, mumamanhay. Ay, sabali man na nakasaw, Kapitan. Alan, Kapitan, kasarita yu ko manila kay ko, ta isardeng na ti agmuma. Diyak maanusan ti angot ti mumana, Kapitan. Naimbag kumamot ano agisigis, ngam saan mat? Ha? Tano saan? Uray day tan tipon, ti panagsinam eh. Ay, nagbasitan, abanag. Ikamang yupay lakanyak. Alan, Kapitan, sulbaram ti parikot na. Narigatan mo agsina day tasawa na. Ay, no di mo maanawan nila kay mga agmuma. Ay, sige, agmuma ka man, tapno patas.
Ni Kapitan Mot. Agraman data ba nag-ikamang mo pa'y kanya? Nagsimplian asulbaran. Ay na, Kapitan, agan-anos ka. Heh, Alakit din. Advice hamon ni Inday itirumbang aramidan na. Tanarigatan. Ang mga noisina na nilakay na. Chip, paypayapayan na ka ni Kapitan. Diyak kayat ti umasidag kan kuana. Ibaon tumanindaytan. Agpasada akpay. Agungot tumanan no saan ka amapan. Si kalangan ti umasidag. Diyak kumakayat. Sige man laangan. Siya kung ti umasidag. Kababain mo't kan ni Kapitan. Apay ka di, Kapitan. Ni kwarog ti ay ayabak. Sikamat ti masidag. Agpasada ka nung amin ni Chip. Awatem data yawat ko Nay, kwarta mo't dayta, Kapitan. Sanga gasot data tangdan mo. Nay, tangdan adagos. Awan pa'y mo't ti impaaramid mo kanyak, Kapitan. Ibaon ka mapan gumatang iti pumadag. Naglakalaang mo't gayam ti iparamid mo kanyak, Kapitan. Data laeng. Adan tangdan mo. Ay, won, Kapitan. Mapanak nga rodan gumatang iti pumadam. Mala, darasam. Kagawad, gumatangak man iti pumada para ken ni Kapitan. Pumada mo ni Kapitan. Ibaga man tagdigos. Apay ko mga ibagak day tangay. No agungot ngay. May sala pumada to'y nabatay. Gatanga kun Mabitla nga raw. Adtoy. Agyaman na kagawad. Pasilangan manan ni Kapitan tibuok na. Yes! Addan sa nga gasot ko, yes! Nangalami ti data. Intangdan ni Kapitan kanyak. Ha? Tinangdanan na ka? Won, Chip. Sika kumatitangdanan na. Ang di kamat ngamin napan. At dagayam tangdan ti ibaon na. Chip, agpaypayapay manan ni Kapitan. Mapanak sa... Di na kununan, siya ti mapan. Sige. Sikan ti mapan. Nini. Anya ti mapaspasamak kada kayaw, tagdindin noron kayaw. Ni Chip nga main. Ununan nakid din ang mapan ijayan ni Kapitan. Si kalangarudan ti muna nang ituron kanyak. Nini. Agay ayab samot ni parintay. Siyak ti mapan. Siyak! Ay, siyak man langay. Ne. Napanay? Apay nga agay ayab ka, pare. Ay ayabak da kwarog. Di damit umay. Ay, siyak lang nga, hindi imay. Tanay, agdindin noron damay. Apay aya, pare. Ada ko mapangibaon na kadakwada. Ay, siya kun ati baon mo. Sa dino aya, ti pangibaonam kanyak. Na, si kalaklakayan ti ibaon ko. Kahit, man ano kumangay. Ay, kababayin mo't aparay. Na, adaya mo't babain mo, paray. Adamot basit. Sige, kiden. Ibaon na kon. Ay, ingkaman gumatang iti arak apagsangwanta. Ha? Day talaeng ti pangibaonam kanyak? Katuan. Day tamat lagayam. Asino ti kadwam nga aginom? Ni pari ba daw? Katno adda atin daram akasar. Aginom kayaw. Madamdaman to. Agsyat kami lang. Iso nga ron ang nagpagatang ka iti pumada. Nakapumada akon. Ang aginom kayo pa'y laang. Mabit lang dahil banang. Pampaturat tanay. Agninungak iti kasar. Kasapulan na naturid ha. Si kantumot nga may. Apay akidag-kidag na ngay, Chip. Nagsakit detang ikaskastam. Kita man, ni tata ba dong timbaw ni Anggal Kaw? Di nakpabasulan Chip. Anay ko. Nasakit ti kasta, Chip. Siya kumatinatangdanan. Di agdinanog talangan, Chip. Karkaritin iti din nanugan Sige! Anay Kaw, nagsakit. Saan ang nasakit, Chip? Saan gaya man nasakit, Saan lata nasakit, Chip? Apay ngay, nagsakitin ti imak.
Ngam di ka masaktan. Maray, agdindin nanog mat dakwarog kung titanod na. Ngawan, maray. Na, buy-buya ang matlatan ida. Live nga action ko naman. Ay, saus, agayab ka na iti aganawa. Apay kumaka nagmayatag buya. Sige, danog ang pay, kwaraw! Na, anya klase ka kagawad. Hay, agbuya ka kay didita. Nagmayat tupay. Boxing alive ko naman. Inteng! Ay na, Inteng. Makidindin nanugan ni Kwarog. Amo nga gininom kami ka ni Pari Badong. Ken ada pag-istoryahan me, mare. Ni Kwarog kunak, Inteng. Ada ka dindin nanog na. Nangag ko. Uray siyak, mare, nangag kumay. Ay nangag mo matgayam, Inteng. Anya ngay nga ruter aramidam. Dayta itanti question, pare. Anya ti aramidam. Sungbat. Awan na. Ituloy tatyag shot. Nagmayat ti sungbat mo, pare. Bye-bye amjek ka anakam, adan danugan da. Oh, pare, question manayin. Anya nga ti sungbat mo? Aginom takit di pare. Dapatin darak akasar intun madamdama. Ay, gaya man niya. No, makaamo ka, Inteng. Ay, gapo iti panagin inom mo. Mabaybay amon ti barangay mo. Up! Agsalat ang aroda na, pare. Datamatan dito yung kasaran. Ay, wala. Talagayam. Kanayon ko mga kasaran na, pare. Apo, sumalaman niya po, Kapitan. Ganito tabanong. Ay, umay kayo, sumalat tayo. Sige, pare. Naglaing tangag sala. Ay, mayat mo't lang ti panagsalak. Oops! Opa, ay, mayat pare. Naglaing kang agsala, opa. Ay, nakapumada ako naman. Siyak mo't pare, uray, sanak pa yan nagdigdigaw, sumayat lang ta. Madlaw da pa yaya. Sino kumati nagdigos ka data? Ay, uray si ka, saan ka nagdigos pare? Sa lakit di. Nalpasan ti ka, sir, pare. Saan pa'y matitipan ako na? Apay nga gawid ang dagiti tao. Uray data kat pagawid din data. Wan mo't niyagpaisaw, awan mo't ti mating raramidin ta. Isumat. Agsalsala talang mati jay tinggal di salunan. Wan nga ron. Matinsa, pare. Talaga amadi. Ay, awan mo't basol ta. Dakas ayat ti agsala. Wan nga raw, saan mo't adakas, pare? Mas daawak na pagawidin data matay. Naa, paulit-ulit matindi, bagbagata, pare. Saan gayam nga amo ni kabadong tar aramiden na? Nukas di amabartag, maray. Ay, wen maray. Pudnot ako nam. Iso ajak kayat amabartag ni badungkaw. Sa bagay, uray ni Kapitan. Iso nga iparparit ni Maribanang aginaw. Agpadadan akin ni badungkaw. Ay, isuda pa'y matinagkuyo ganapan ni kasaran. Tidakas na, nabartek daan na pan nakikasar. Iso nga idiadada ni kasaran. Sandan nga amaw, tinararamid da. Pinaturog ko ni badungkaw, maray, tapno mausawan. Ay, kuwan ni Kapitan Duma ngamin. Inayaban na nga ginom. Ay, isukit ajak kayat nga kuyog dado. Ni badong mo ti may gimatang iti arak ni Titersenak. Imbaon ka no ni Kapitan. Di mo kumalinaklakwan Kasano ajak lakwan ket awan pa'y apulos buhay na manok idingal daw. Anya? Di nakpabasulan atan negosyo lang daytoy. Walang personalan, maray. Nasaya at nakariing kan, Inteng. Ay, nakaturog ak aya. Anyat pa nagkunam aya. Kung naggapuan ay barangay hall. Anya ang naggapo ka ijay barangay hall. Kat nun nabarbartak ka ang naggapo ijay kasaran. Pinagawid da kayo, tanagwalwala kayo kan ni kumparim abadong.
Awan malagip ko akasta. Day takot ibagbagakon ka. Asaan ka nga agin inom iti ado. Takasta ka nga rod numabartek ka. Malipata mo dagiti inaramid mo. Ayan ni Kwarog. Apay abiro kam ni Kwarog? Ay basta. Inururay da ka. Tanaki din nanog ijay tanod na. Aniyan dito mapaspasamak dito barangay tayo. Ay, no saan ka kumaan naging inom iti arak? Awan kuma ti kastoy ang mapasamak. Ay, sikamot lang matkat ti makagapo. No apay anapasamak dagitaw. Ay, ayaban na kanuang kail. Ewan. Ay, apailimtik ti rupam. Dinanog nak ni Jipaut. Dinanog kumait. Apay nagdinanog kaya. Unan naggayam nga umasidagkan ka. Di ni street count. Apay ngamin nga ginin na kaya. Mangmangtod ka gam iti tangdan. No kasta nga gibaon ka. Katuan ba? Apay ngay. Di namin ano nak ngayong baon. Di nak matinangdanan. Nagrigat ka ngamin nga ibaon. Tangdanan nak nga rodita Saan ka pa'y amay baon nawan tangdan mo? Ibaon nak ngaminin Ay ba maamin at tanod mo, tamitingin kayo. Apay manayin, adaman ng basol may. Kayat ka, anaurnos dito'y barangay tayo. Nangag ko ti imbagam ka ni Kwarog. Kanya timbaga. Imbagam, akayat mo nga urnosan to'y barangay mo. Katuan mo. No kayat mo ang maurnos ti barangay mo, urnosem pa'y nga umuna ta pa nagpampanunot mo. Sakman tinakita mo. Aginom ka pa'y iti arak, sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Inton kuan, di mun ammo ti aramidem. Aramid nga roday ta tinanakman a kapitan. Ay, hunan niya. Sika a kapitan ti rumbeng a pagwadan dagiti kabaranggayam. No adda aramidem adagaws. Saan kan nga aginom iti arak? Yes, ma'am. Nay, di pa ribadong matya magmagna. Mabit lang Apay apinaswitam. Ay, timalaw adagos. Anya man ti planom nga aramidan? Aginom kayo manan? Agaramid kayo manan iti pakaibabainan yaw? Mapanak ko maigi bangkag ko paray, tagmula kaon. Ungtan na ngamin ni tuyang kaw. Kelat mata na pinaswitan nak. Amok kahit nga adamanin aramidin ta. Nagalisto ka nga imay Katwen mate. Amok nga may noanya ti plan-planwem pare. Arak manin anya. Ay, saanin pare? Awanin ti arak. Anya ngay nga raw. Good buya kon. Kaya? Win. Kat good buyak matan Ay, malmaluan nak ngamin ni tuyang ka no agaramid ag iti kalukwan. Nga sakit ti mamalo pare. Adapay dugol na nga rod ti olaw. Iso good buyak itan No kasta tumulong kantan nga aglinis iti barangay hultayang. Nagrugitan kay. Day tati iparamid mo kanyak. Ti agdalaws. Kituan. Mapalin paray. Sige. Tumulong akto pare. Good buyak ngaminan kay. Papayaban na tayo amin ni Uncle Kao. Amin tayaw, kunam, Chip? Basta mapantayaw. Apay ngay nga amin tayo. Amin tayo kadikit matangdanan. Wana. Ay, sige, Chip. May mayat no amin tayo, mapan. Tapno awan ti agin nuna. Kinawan ti agdidin no ron. Nalawag at tungtungan Alas City inton bigat kat masapol nga datayon iji waiting shed. Iji ti pagsasabatan tayo. Kasla na sa paunay di alas 7 pare. Alas 8 kumaa. Un nga raw. Ay, sapay naglamin ita. Makapasadot ti bumangon iti agsapa. Ay, ikagumanyo ti agring iti masapa. Nalamiis nga raw jay danaw. Masadot ang agdigaws. Iso nga ore alas 8 kuma pare. Ay na. Agidadang kayon iti pagdigos yo. Ay wen marituyang paribadong. Ikagumaan nyo ti masapa inton bigat.
No pasado alas 7, kat awan kayo pa'y, umununa kami tulatan. Apay ngay, alas 7:15 nga mawampay laang da kabadong. Ngaraw na nakwanang. Ang mga nunala daw daan nag-react. Ay, una yan day dya kabadong. Talaga sana mapagtalkan, no may papanan iti sinapaan. Ay, Muna tayon. Ang mga nagbabawi damit asumurot. Imposible mo Pagayat dati agaw tayong. Iswapat check. Saan ngagbabawi dagi jay? Mabit man lang ta awagak ida. Oh my goodness. Makapasuron mo na dya pare ba daw? apay aya kapitan. Imun unada kanugaya man iji resort apapanantayaw. Ada kano nasapa at tricycle itay. Isuti nagluganan da. Ay, unay matan. Mangyaw-awan mo dagi jadwa. Wun nga raw. Mawan maramidan tayo tadadan ijay. Danunan tayo na. Nagpadpadaan da kiding agasawa. Ay, sana mapagtalkan dagi jata tao. Wun nga raw. Mala, bayan yun. Intay kit din. Kapay kay mun una kayo pare. Nagtutulag tayo. Nga jiwiting si tipagsasarakan tayo. Tamay may sa tipagluganan tayo. Ha? Ay, ipasinsya ka na, pare. Nalipatang agpaisaw nga dagayam saritaan tayo. Ano? May sala arabi nalipata mahon. Ay, pasinsya ka na talaga, pare. Ang mumutayin managlilipat akaon. Kasi kamat marito yan. Apay adi mo impalagip ka ni pare ba daw? Kat nangagmuti saritaan idi kalman. Ay na, jak mutla na laglagi po yung kapitan. Tila malagip ko kat tinagan to'y resort apapanantayaw. Ay, my goodness at talaga. Jak amo, no niya ti sarita kada kayo nga agasawa. Mala, husto daytan inteng. Sana balay, tada tayo dito yan. Numaminsan nga men, marituyang, pari badong, diyo iyaw awan dagiti kakadwayaw. Tapno nasayat akanayon, ti pa nagkakadwa tayo. Ay, uwan, maribanang. Nagsapa ka, marituyag. Uwan, maray, tanagisursurak itilakok aparda. Umay kaaglako iti kastoy kasapa? Uwan, maray, tapno sigurado asaanan arumwar dagiti tattaaw. Kentapno gumatang dagijay awan lutun da si daan da itangagsapa. Sa bagay, mayat mo't da itaan na panunot mo. Una maray, ay, maribanang, tinakadipastrikan, umayak ko mamakikapay. Ay, wun gayam, umunag ka, maray. Ay, thank you, maray. Hala, umay katag kapitang agpaiso, maray. Tanasapa ka unay. Uwan nga road, maray. Iso apati tabuk mo. Di mon sinagaysay. Balikitan mo gayam day ta t-shirt mo. Ha? Ay, saus, uwan agpaisaw. Ay na, jakmat nadnadlaw itayon, maray. Ay, kababain pa yun kadagiti nakakita. Bayamon Ay, maray, gumatang ka man kit day tilakaw. 25 pesos lang ti may sa asupot. Naganus day ta, naimas nga igisa. Sige, alak day ta may sa asupot. Ang utang ko ti 5 pesos kurang ngamin ti kwartak kay. Wun, maray, alaak tulataken kan. Tauray ni Mari Kwanang kat addamet utang na. May kan tayo amin itikas assistance gapu iti pandemya. Iso amapan tayo inton bigat iti munisipyaw. Imbagbantad day ta, pare. Isupay apaggatang iti makan ita pandemya. Wun nga ron. Iso adi tayo sayangan. Mapantayo inton bigat. Ay katun kapitan. Kakaisuna na ilista tinagan tayaw. Agsasarak tayo iti barangay hall. Agigidan tayo Sige kapitan, tapnawan ti mayaw-awan. Nagagyaw maray, paray. Ay, uwan, kapitan. Uwan, pare. Intayo kit den, inteng.
Amangan no inmun-unan da Marituyang. Makaungetak ka dagijay. Di dagtungtung pal iti saritaan. Ay amangan no nalipatan damanen Sungay tayon. Wangag paisaw. Amangan nagururay tay manan iti awan, kapitan. Mayaw-awan tayo manan no kastaw. Ay mabit lang man ta awagak dagijay. Unay mutin. Nagpadaman siguro ti taray ti panunot dan No nya timbaga ti maysa, sumurot mo di maysan. Sigurado talaga makaungetak ka dagijay at tao. Ala, intay okay din, kapitan. Talaga adiyo amo ti sumurot iti tungtungan Ha? Apay ka di pare. Anya nga apay ka di? Diyo amo ti basulyo. Awan matambok pare. Si Kamaray, di mo ka di amaw ti bintot yaw. Ay awan met malagip kaw, kapitan. Anya ya ti basol may. Jak amaw, no agpaiso adiyo malagi punoan niya. Apay adi kay nagura iti barangay hall. Saan ka di nga alas city ti assembly time tayo ijay? Ha? Ay gaya man ya pare. Ay pasensyakan nalipatak meten. Agpaiso ka di ti ibagbaga mo no igagagarap. Ay italaga nalipatak pare. Nakunakon ken ka, managlilipatak. Kasmet ni tuyang ka, managlilipat motlaan. Kasla pa yun agkabawin daduma. Ay gayang pare. Ipalagip ko laang jay 5 pesos nga udin ni Maribanang jay parda aginatang na kinituyang ka. Ay just ki kamit pare. Dito pala ting ka ibagbaga. Ay ipalagip ko laang Ay winin! Managlilipat ka kadya talaga uno saan? Ay unmet talaga managlilipatak. Isong nga rod nalipatak tinapagsasaritaan tayaw. Ay talaga may bladak ka na kayo. Unay metdaytan nagsuyaab mo, Maray. Ay, agtuglepak pa'y nga rodan. Takasanaw, nasapa ka mga minanang isturbaw. Taumayak agsinger ka dagiti inutang nyo alakok aparda. Ay, agan, makikapiak meten double purpose ti amom. Talaga kasta Maray, tapno makatipidak iti asukar ken kapay. Anya? Ketun mag... Unmet nga. Ngala, angam nay. Di ka kumamasasair iti dayto nga ibagak Anya day tamaray. Nukas jay masapa ka arumar iti balayaw, agdiramos ka mat. Nakasita, amuklatan na di ka nagdiramos, takamukmukat ka. Ay, kasta aya. Kawan? Ay, nalipatak met nga agpayson tinagdiramos ken nagsarmay. Masuro nakitiday dya Marituyang. Apay ka day, Maray. Nakigtutak, idi nagtuktok, idi parbangon. Kunak no asino, ni magaya Marituyang. Day, andat pinarparbangon na dito ingay. Ay, jay udik iti inalakala ko na parda. Ay, uray siyak Maray. Nasa pamutlang anapan nagsingir ija balay. Karbangan na mutkit day ti agsingir. Gaputala ko na ti inutang ta. Angam ti jak lang magustuhan, di namot ilugar ti panagsingir na. Uray kaduan ti tao, agsingir latta. Ay, wan nga rod Kasla jay naramid na ija munisipyaw. Wan nga rod Iso, tisang kaibagana. Iso ano maminsan, kasla jakpat yan ama naglilipat dan nga agasawa. Tadi damot malipatan ti utang kadakwada, nga uray bintin laan. Tataba daw, at da maiwaras a relief goods inton bigat ijay sintraw. Agkuyo kayon to kininanatuyang Talaga? Kwaraw? Untata. No agkuyog kami kinituyang kao, maikan kami kadi adwa? Untata, gaputa sa pasap dayjay. Nay, mayat At danto manen abastume itilasod ti makalawas. Oray sa anak palang agtrabaho nga ron no kasta. Anya? Katwan man,
At dangarod ti ito damakmakan? At dangag paisaw, nga magtrabaho kayo mata. Ha? Ay, wenahin. Kun naklang mo da jay akwarog. Jay lugan ka no da sekretarya ti pagluganan tayaw. Isungawan ti suminsina aggigiddan tayaw. Taper barangay ti pamayanda. Di yu kumamanin ulitin ti naramid yu iti kalabas. Wen, kwarog. Ikarik, saanin ang maulit na jay? Anya nga tano agpaudi tayo ton bigat, tuyang? Kaapay. Win bareng ad-adaw ti maala ta a relief gouge. Kasano ang mapasamak ngay dayta? Posible dayta, tuyang. Kaputan no data ti maududay, ado ti sobra. Kat numasadutan, dagi agiwaras amang isublimanan ni opisina da, ipadawat da aminen kadagiti mauday. Ayun, anya. Wen tuyang, iso nga uray saan tan makisabay kada pariinteng. Kasanon ngay no agungot manan. Sapay nakitulag tan kadakwada. Bay amon, adaw ti pagpidutan iti rasyon ako nada. Ibagata analipatan tamanain. Ayun, anya. Ay, nalaka nga irasunan day ta nga agpaisaw, badaw. Kapari ba doon kan marituyang laman iti maururay? Kanayon latan akas tayo. Entayo kay din, Kapitan. Sumurot dan tulatan Kan amangan no dadayjayan. Talaga asukir day jay agsaga na kanyak. Ay, huwag nga rod Kanayon lakas ta. Di da pa nagtungpal iti saritaan nga uray na minsan lakuma. Talaga nga ikak iti pagnakman day jay abadaw. No kasapulan at tibabag aramidag. Uwin, kabailak nga aramidin day ta no sakti makapungta. Ay nabadaw, awan mutan ti pagluganan ta. Naladaw tao na yan. Diyas kikititikas taoy. Awan pa'y sirsirbi na kita agpaspasada ni taoy. Ay, amangan mo't no napandaamin ng ijay sintraw. Tinutlugan da sekretary da ita. Ay, kaya't nasawain, nakaalatan iti relief gouge. Nay, dumsaagan da kapitan. Aday tadan. Ay, ada kayong matgayam dito, panibadong. Anya nga oras tinaibaga pa nagsasabat tayaw dito iti agsapa. Inururay kayo, mat. Uray kumamit no maawagan ti silpon nyo. Naka-off ti silpon mi, pare. Ay, masurunakan ka. Kit, apay nga raw, analadaw kayo nga main. Pare. Nalipatan nyo kadimanan? Ay, saan, pare? Ngabaan niya? Ay siya kunti mangibaga, kapitan. Kunana nga main ngagpaudi kamay. Tabarang ad-adaw ti maalami a relief goods no da kami ti mauday. Taamangan no ado ti sobra ket ipadawat da amin kada kamay. Ay, unay dayta na panagpampanunot yun. Kita am dayta paray. Gapo iti kilo pa nagpanpanunot yaw. Da kayon tinaawanan. Kwa pare. Kasarita man ni Kwaraw. Itulod na kami iti sintraw. Mapan mi alaan di relief may. Ay awanin Awanin ti maalayaw. Gaputan nakasublin dagi dyan nagiwaras. Kahit inawit da ti sobra. Iwaras da kano iti sabali a barangay. Iso ano maminsan. Di kay ngamin agbalin ama naging bubukod ken sukir. Tama nga no da kayaw. Ti mayaw awan. Badaw. Adda nakitak nga ilaklako da iti online asikunhan asufa. Apay ko mano adda. Gatangan ta kuma, tapno adda mo't sufata. Kahit mano nga ay. 2,500. Last price kanon day jay. Tagawid nga min ijay probinsya ti akin kukwa. Nan, kita man tiladawan ti sopa. Ato'y black ti kolor na. Kun mabalin a pagturugam no kayat mau. Hunyag paiswa niya. Ay, alae mong day tatuyang. Dayto ngay. Ay, kasla ref, mat. Mini ref ko ng buta.
Sagmamanungay. 3,500. Sige. Alain tamot tinday ta. Sige nga raw, ta ipa-deliver kon dito'y balay. In-deliver damot gaya man da ito'y sofa kan mini ref. Nasaya at atap no adda o sa renta. Wan, ang linisak pa'y nga umuna kan labaak ti cover ti sofa. Tapno aglang lang nga brand niya. Wan mat ki di Kaya ti sumaruno nga orderan ta, washing machine kan rice cooker. Iraman mo matanjay tibay tapno adda pagbuyaan ta. Wan, agkita ak tumanon, no adda ilako da sa ikunhan. Tasaan tamot akabailan ti gumatang iti brand niyaw. Ay katuan, basta pilyam laki di jay mayat ti quality na, kan saan analaka madadaal. Wan. Agorder ka no adda, saan na bale? Ta alaik tumanan ti sahod ko inton katapusan. Wan, kan inayon tantupay jay bayad ti basit anateng nga inlakaw. Wan. Sige, pag tinulungan ta, tapno makompletaw ti gamit ta dito'y balay. Ay na, nagmayaten ta agilan dito'y sofa, aginatang tatuyang. Unmat nga main, iso nga aggagat tapay, tapno magatang ta amin amasapsapul ta. Ay katuan basit lang makumpleto tamatan ti gamit ta. Ay gayam, adda ice candy di ta ref no kayat mo timangan. Inaramid mau? Tadamot ten ref ta. Iso asaanan ang masapul ang mapantagumatang ijay tersina ni Marikwanang. Nasaya at napanunot mo da ita. Inton bigat, mapanak agpalingkay. Gumatang ak iti frozen foods kan karnay. Tadamot ten da iti ref apang ikargaan ta. Ay gayam, si mangput ka din di in-order mo a rice cooker kan washing machine. San pay? Urayin ta nga i-deliver da. Ay, iso na lang ata, naskin abawasan ta ti ornong ta, tapno adda pagbayad ta, kurang ba't gayam da ito'y sahod ko? Kisayan tapay ati ornong ta. Saan na bali ta usaran ta ti pangigatangan ta. Marituyang, makiinistoryak man kan ka. Sige laang maray, awan mo't dakas na. Adamat gaya man TV, kagat-gatang milaang dayta maray. Kasta ka de? Adda pa'y sofa kan ref yaw. Dagita tinangigatangan mi iti kwartami kin ni Badungkaw, maray. Brand nyo ka di dagitoy, maray? Ay maray, brand nyo dagita. Apay nga dagas-gas ti TV yaw. Kan kasladaanin daytoy cover ti sofa. Style na lang dayta maray. Daytoy matibay, nagasgasan, idin-deliver da. Kasta ka day, maray. Manungay ti pananggatang yu iti TV yaw. Ay sus, nakababain no ibagak 5,000 lang ti pinanggatang may. Ay, maray, napaulimag ka, mate. Ay ko maray, Gismel. Daytoy sofa yung ay. Ay 5,000 lang, maray. Apay nga'y akasla alanganan ka iti ibagbagam, marituyang. Ay saan mo't sikamot maray. Ay, mabit man lang. Agtimpla ak iti Diyos ta uminom ta. Anya tigatang, maribanang. Sa anak nga umay gumatang, maray. Anya nga rod ngay. Anyat gagaram. Ay, maray. Adda kaya man ginatang damarituyang at TV, sofa, kan refda. Iso siguro tayo nakitak nga in-deliver da di balay da. Uwan siguro Ti ko na nakanyak, brand new ka no. Saan mo't nga aglang lang brand new dagiti ginatang da.
Kasano anay bagam ti kastangay, Mare? Adda ngamin gas-gas ti ref kan TV da. Kat jamat sofa cover da. Kasladaanan. Bay amlatan di kumarita. Wen ngam saan mo't anasaya at ti agulbod, Mare. Awan mo't dakas na. No ibaga na a second hand dagiti ginatang da nga usarda. Maray, gumatangak man iti may sakilong asukar. Anya, Pay. 2 sardinas, Maray. Tay dakkel, wano tay base. Jay dakulan, Maray. Ay, huwag gaya, Mare. Mm. Agsisinukat mo tagidil-deliver di tabalayaw. Ayun, Maray. Ado nga minti in-order ko agamit may kinibadong ka. Naimbag ka, Pay. Makagatang kayo iti gamit yaw. Wen, ta idi pa'y nga arapaap may ti maadan iti brand niya nga appliances. Kasla da pa'y sufayo. Ayun, Maray, adda. Nagngina nga raw. Sa dino nga'y tinagorderam. In-order ko iti online. Napipintas man. Ay, agurnungak tuman. Isurum to kanyak no sa dino ti paggatangan iti usar. Tagumatangak tuman man. Aday bagakken ka, Inteng. Anya man ang dungaw. Adamot gaya man TV da marituyang. Aya! Wen, isaan nakibuyaak. Saya tatap no mabalin mo ti makibuya ijayanda. Nawan ar-aramidam dito balay. Wen Asino ti adda TV na, antay? Ay, nay, ada kamot gayam kwarog. Unantay. Ita paingadan ni Kwarog. Gan nga nito pa ibusin na di kapi iji termos. Ay, saan ka nakita kwarog? Ay, pasensyakan. Asino jay kunayong adda TV na, antay? Ay, damari tuyang. Ken, mabalin mo pa iti agtugaw iti sufada. Kabayatan ti panagbuyam. Ay, inaktuman nga rod makibuya, no awan ar-aramidang. Wen kwarog, mapan kalat ka. Papanan niyaw, tatabadang. Nagkapuak iji bangkag may, Kwarog. Ay, adaman sa ludsuday. Anya di, Jay. Pudno ka din, adan ginatang yu atibi yaw. Ay, katwan adan Kwarog. O may kanto makibuya, no awantar aramidam. Ay, nimbag kayo pa'y, tanakagatang kayo ni titibi yaw. Wen, second hand lang. Tinapatag, adaw siya rin may. Awan mo't dakas na, no sikandahan. Tinapatag, saan nga over yaw? Wen mo't kidi Ken nagmayat ti signal ti TV may. Ay, nasayat nga rod no kasta. Umayak tumamot makibuya yung rabe ay. Ay katwan o may kalaing Kwarog, awan mo dakas na. Ay, makibuyak man dito'y TV yaw. Sige laeng. Agtugaw ka, Kwarog. Anya ti kayat mo abuyain aya. Urayan niya. Ay, nagmayat pa'y gayam da ito'y sufayaw. Nagmayat apagidaan. Gumatang kan tumot iti sufam, Kwarog. 2,500 laeng ti presyo na dayta. Uy, natsambahan nyo ti mayat a sofa. Ni man nanam atuyang tinagorder iti dayta. Ay, no kayat mo akat, agpa-order kan tumot ken Kwana. Ado nga minta muna pagkatangan iti second hand niya usar. Una, no adan tumaurnong kao. Orayin na nga rod be, tagtimplaak iti kapita. Talpasan na, rogyan tan tagbuya. Anyat oras ang dungaw. 8:00 Apay nga awan pala di Kwarog. Binilin ko ang masapa nga umay, ta masapa kami nga agpasintro. Amangan mo't no nalipatan na. Tiniksak nga awan reply na. When no, busy siguro. Da ko nang kay. Dana, apay nga takalaang. Napuyatan na kami nang kay. Apay ang napuyat ka. Nakibuya kami kadatata daw. Kung nag-istorya kami, may papan kadagiti second hand nga appliances aginatang da. Second hand kunam Kwarog. Unantay. Na, apay akasla naklaat ka dungo. Kayat mo asawan. Second hand dagiti ginatang da nga usarda. Unantay. Apay kaday.
Ay, tiimbaga ngamin ni Marituyang kanyak kat brand nyo ka now. Inulbudan na kasiguro, ah. Ay, isumot lagayam akas la nagasgasan jay TV kan refda. No kasta, nadakamat mo kini kwaraw asikunhan dagiti usarta, badaw? Wen tuyang, agurnong tumat ka now, tapno gumatang mat iti sufana. Saan ka di ngayon ko kan ka? Adi mo ibagbaga iti daduma asikunhan laeng dagiti usarta? Ay unay kan, day tamanan ti pakabasbasulak. Tawanan sigurado amaamuan ni Maribanang day taadamag. Anya ko mano maamuan da asikan hanlaeng ti usarta tuyang. Awan mo't makita kadakas na Sapay imbagak brand niyaw dagiti usarta. Na, tapno idayaw da ka dagiti kukumarim kasta kaday. Agis tanbayak man dito tersena, Marikwanang. Sige laang, Maribanang. Ha? Makitam ti makitkitak, Maray. Anya ang makitkitam? Adama man na nag-deliver di tabalay da Marituyang. Ay, gimatang daman siguro na iti gamit da. Ay, naimbag da pa'y, Mare. Kabailan da ti gumatang iti brand niyo agamit. Ay, saan a brand nyo dagiti orderan ni Marituyang? Anya? Wen, saan a brand nyo? Ang high quality, Mare. Kunama ni Marituyang a brand niyo kano dagiti usarda. Ay, nagulbod ni Marituyang. Ni paribadong amis mo tinangibagakan ni Kwarog a second hand dagiti gamit a ginatang da. Nukasta nga raud. Apay nga amasapol nga ilimod ni Marituyang a second hand ti usarda. Sa di no tinagapwa nyo dungo, apay nga itakayla nagawin. Di talaang ayan da Marikwanang. Ne, anyat inaramid mo dyan? Adala naging istoryaan, May. Apay amasapol amapan mo istoryaan ka ni Marikwanang, di may papan itisikanhan nga usarda pari ba dong? Kurt, pudno mati dandanon ko kan ni Marikwanang Ada ayamat dakas day, Jay. Di mo bayan ni Marituyang. No isumot ti pagragsakan na. Saan mo't ngamin nasaya at ti agulbod? May isa, awan mo't ti dakas na, nupod no a second hand dagiti usarda. Mangibabayin ka talaga, tuyang. Na, apay manan. Is-istoryaham ka no a brand niyaw dagiti ginatang tanga usarta. Oray no saan mo't a brand niyaw. Kababayin day tangar aramidam. Awan kumati parikaut no saan mo nga imbaga kadakwada second hand dagiti usarta. Apay ko mga ilimod ka, kat isumat tipod now. Itasyak manan ti pabasulam. Sino pa'y kumati pabasulat? Basol mo day tabadaw. Saan mo't adakas no maamuan da second hand dagiti usarta? Anya ngay nga raw kat isumat ti kabailan ta agatangan. Tinapatag, nagregregatan ta, ti kwarta pinagbayad ta. Di ta ka man langan. Ay, tuyang! Papanam! Ay, nay, apay akas na tilangam ngay may dito'y tersenak, Marituyang. Kaslada kaguram. Nagapa kami nga ron kinibadong ka umaray. Anyat nagapaan niyo. Dagijay ginatang mi nga usarmi Mapanakit din iwarwaras as second-hand laeng saan a brand niyaw. Awam mo't ti dakas na, no ibaga na ti kasta. Una, ngam nakababaing kadagiti kabarangayan tayaw. Anya laengan nga ti panunutan da. Second-hand laang ti kabailan mi agatangan. Kano gumagatangak mo't iti second-hand nga usar ko. Kastaya maray. Wan, oray da Maribanang. Gumatgatang damot iti second hand. Iso adi mo ibaen. Tinapatag, sana naggapoy ti dakas. Si kamot ti masabat ko dito'y dalan, Marituyang. Sa dino ti naggapwam? Di taman ayan ni Marikwanang maray. Napanak la nagtambay di tatirsina na. San kami ngamin nga kinnaawatan kinibadong ko? Anya ayati saan nyo ang nagkinaawatan.
Amang ano adamot maitulong ko. Dagiti sikunhan nga usar may maray. Nagulbudak nga main. Isuan nagungot ni Badong. Saan met ngamin amasapul nga agulbud ka, maray? Wen nga rod maray. Kamalik day ta. Nasaya at met no naka-Ameris kan, marituyang. Pasensya kayon amaray no nagulbudak kada kayaw. Okay lang kanyak. Ala nga rod maray, agpatuloy akaw. Ala, agan-anad ka. Ay, umayak to manan makibuya iti TV yaw. No awan ti aramidak Wen maray! Adda akon Badong. Nasaya at matanagawid kan. Daytoy di ginatang ko abangos. Agsidata man met iti bangos. Iti sumpay lang di talamisaan, talutwag to na madamdama. Aha. Ay, Badong. Pasensya kan kadagiti madian na isawsawang kuken kaitay. Ay mawatan ka matkiday, tuyang. Ngaminton sumaro na di mon ulitan, wan? Wen, nakapagpanunot ako. Ay na. Maragsa ka nakmat no kasta, tuyang. Saan nakababae no sikan hanlaeng to sarta. Ti napatag, kabailan tagatangan. Ti nakababae no naggapo iti takaw dagiti usarta. Wen, maawata kon Badong. Uray da marikwan ang kan maribanang at damot gayam usarda as second hand. Ketuan mate, nakita kiti na minsan, iti na panak nakikape di balay da pariinting. Iso adi mo ibaen, asikan halaang ti usarta. Ay, unay matentikas ti abiyag tuyang. Si mumulagat nga ugot ti kamote ti sidaan. Kat, day tangarod ti amom nga imula ijay bangkag. Di iso ti sidaan ta kanayawn. Awan matigatang tay tinaimas amasida. Iso nga aganus ta Nalamangan takit dain, di kan sumana udita. Ay, mang panunutak man kiday, iti napinta sa pagkwartaan. No kumangamin taanusam ti agmula iti agduduma anatang ijay bangkag. O di adda kumailako ta. Nagrigat nga rod ti agmula, tuyang. Ay, makabannog. Agling etak pay. Anya, saan ka mat nga agreklamo? Nagkalingetan ka nga agsida iti naimas. Anya? Ay, makapanunutak lang iti pagkwartaan, di kay ikan iti kwarta. Para makita, no makapanunot ka nga agpaiso iti pagkwartaan nga ibagbagam. Ay naisaganam ka din dagiti imitak agamit, dungaw. Masapul nga min masapa ak makapanaw dito'y kabildatan, ta nakababay no siya klatur urayan da. Ay wen, inteng. Umdasen dagiti inkargak abadbadom iti makalawas apan nagseminaryaw. Agyaman agantandan ka dito'y. Isaram amin dagiti tawa ken ridaw nukos di arumabi ay. Malawanan. Ay si kakit di ati agan annad. Ay no problem dungo. Everything will be all right. Mapan ka nga rudan. Tama nga numaladaw ka. Kundi English ka manan. Ay, marikwanang. Mabalin apautangan nakpailaang iti basit a sardinas, ken bagas, uray sanga kilulaan. Ay na, sana pa nagimot, marituyang. Ngam nagatiddugan ti listaan nyo ken ni kabadong dito tersenak. Nasurokan a 4,000 pesos ti utang yaw. Bayadan min tumaray. Uray kat agtrabahon ni badungkaw. Nakasadsadot kayo. Di kay pa'y agtrabaho. Naglawa mo ti mabalin nyo pagmulaan. Ngam di umat kaya tagtrabaho. Ala, no di mo kaya tagpautang saan lang. Di pa'y lamalugi na iti tersinam. Ay, pasensya kan marituyang Ngamuura niya ti bagbagam. Di ka pautangan. Adda malugi to tersenak. No kanayon ka pautangan. Agbayad kayo pa imot nga muna Kasta kagayam abak! Manipod ita! Santan nga kumaray! Jakon umay ditoy! Kenjak matan baybayadan dagiti!
Amin nga utang kaw! Ha? Aw, naimbaga-bigat mao, kagawad ko anang. Kastamat, kwaraw. Nay, kastamat ko nam, hanggang nakamisuot ka, mait. At ang sakit di problema. Talaga nga da. Ala, lipatan pa lang no anyaman dayta. Laglagi pa masikati officer of the day dito'y barangay hall. Anya ka diti parikot mo kagawad? Mabalin na maamuan. Ni Marituyang nagdakkel una yan ti utang da kanyak. Nagsadup mangamin ni kabadong agtrabaho. Di yu idan papautangan Marwam da no kanayon mo ida pautangan. Ay, kastama tinaramid ko. Nanggapuan mo ni Marituyang agimura kanyak. Gusto lang tinaramid mo kagawad. Tapno agpanunot damang. Dagito iti solusyon iti parikot me kinituyang kao. Agduduma abulbulong. Adapay lana ken kandila. Bareng agkurre to'y napanunot ko a diskarte. Nay, Badong, apay dagita abulbulaw. Pangaramatam ka dagita. Agiwar-wara ka la dito nagtibalay. Pagkwartaan dagito ituyang. Hala, inkamang birok iti sakaw. Ta isakok dagito abulbulaw. Anuam nga ro dagita abulbulaw. Basta, maamwam tao. Basta di mo dakdakamatan, ti may papan ka dagito abulbulong iti sa bali at tao. Ay, mapurbur siya anak itar aramidom. Basta guli magkalatan. Marikwanang gumatangak man iti asukar. Mabitlaang maray. Adoy. Agyamanak. At to'y matibayad ko. Agyamanak, mat. Agad, kumusta ka ngay ngagmaymay sa ije balayo, maray? Ay, maikawa ak launay. No daytay medyo mabayag nga awan ni Inteng. Ang masapulmot nga na mapan makiseminar. Nala, sana balay. 3 days lang ngayon, sumangpot to ni Kapitan. Sa bagay, Maray, itaman pa'y nga awan ni Marituyang anak ka-standby dito itersenam. Ha? Ay, kwa, gimura ngamin, kaputadyak pinautangan. Anya? Dakkel ngamin una yung ti utang da. No pautangak pa ida, ang mga numalugin to itersenak. No kumata nagagat da ngamin nga agmula-mula, di da agbisen. Gaputan alawa mo ti bangkag da mabalinda ang mulaan iti agduduma anatan. Kumaa ang sadot mo ngamin ni Kabadong. Lumabasak pa dito'y parangan niya, Tata Badong. Sige lang, kwarog. Makumikom kan sakit di ita. Kanya nga di tararamidam. Mamwam tao, no pangaramatak iti daytoy kwarog. Ket pagsayaatan dagiti kabaranggayan tayo taramida kapangaramatak iti daytoy. Kanya? Saan kayo amawatan? Kanya ka niya talaga ti pangaramatan nyo iti dayta. At damot tuldana. Basta kwarog. Saan ko pa'y kano amabalin niya ibaga ita? Intun bigat. Mangrugen ti bagbagak a pangaramatak iti daytoy alinaw. Agtugaw ka, Jipot. Agyamanak, Tata Badong. Ang apay ka di nga inawis dak dito'y balayaw. Gaputan napatag ti bagakin ka. Anya ka di day tata. Kaya't mau ti pagkwartaan, Una. Asinumat nga iti madi iti pagkwartaan, Tata. Nukas tangarod, sa paem ti umay dito'y balay inton bigat. Sikati kayat ti ani itaw nga agbalin nga asistan ko kuno. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Tata? Diyak maawatan. Ada nagparang kanyak nga ani itaw. Kat inikan nag-itibilag tapno agasak dagiti masakit diti lugar tayaw. Anya? Kasla mabuto ngak mo, Tata?
Mabutengak iti anito. Saan nagpakita ken ka ti anitaw? Sakla ang ti pagparangan na. Ang no di mo kaya tagbalin niya assistant ka. Amang ano agparang tumet kan ka. Anya, ay, ijak kayat atata. Sige nga ron. Masapak to inton bigat. Sige nga Rudain. Mabalin mo ti agawid. Sige tata. Ay, basta di nak ipaspasurot iti anito agayim yo ah. Sige, mapanakaon. Ayos. At dantun kaduak ang mga agas kampay ide. Tay, umayak man makikapay. Mapankalatan ag timpla ijay kusina. Ada amin ijay. Ada mo tay pandisal ag ginatang ko itay bigat. Thank you, awan tay. Angon gayam, sumangpeten niyang kalinton bigat. Win nga rod. Kasla nagbiit mo ti makalawas. Day, napanandag ti nagaduat at tao. Uwan nagpaisaw. Durong damat iti balay da pari ba daw? Uwan nagpaisuan tay. Umay ka, mapantaman kitain. Madamdamakton nga kapay. Amangan mat nuan niya ti mapaspasama kadatataba dong kanana tuyang. Ala, inta nga rudan. Ay, wen, mabitlaang, tay balunot ko tiri daw. Ala, agpila kayo, kakabsat. Taagasan na kayo amin ni Tata Badong. Ala, Jipot. Sinja Monte Candila. Uwan, Tata. Sige, kakabsat. Rugyak, ti mangagas kada kayaw. Madama itang agsaksakit ti tiyan ni tuyang ka. Kat kitain yaw anaimbag taramidak. Tuyang, lalaingam ta karatista ah. Anay. Ikaw, kastauna yan ti panagsakit ti tiyan ka. Agasan na ko na ba daw pangasim? Ala, kakabsat ko ina. Buyain niyo, tagasa ko ni tuyang ka. Kayam ko nga nito. Anya kadagito ya bulbulong ti makaagas kini tuyang. Daytoy kanwa bulong. Ayan na ikaw. Ikak itilana. Idadang ko iti kandila. Adeta. Iapros ko, iti nasakit, aparte, iti bagay ni tuyang ka. Apros. Ha? Napukaw nga agpaiso ti sakit ti tiyan ka. Ay, punaw ka kalugaman. Mangagasan ni Badong kaw. Adda kayo magayam diti balay da kabadong maribanang. Wen, impagarup mi ngamen, nanya tinapasama kada marituyang. Gaputan na gano dagiti tao nga agturong dito itay. Pudno nga tama kaagas ni kabadong. Jaka mo maray. Mapaniknikan tayon to kadagiti da dumapay nga agasan na. Malaksid ka ni marituyang. Agdua-dua aksamaray. Ay, narigat lang amin tagsasaukay. Ay, uray siyak. Ngamjakla kayat ti agsao. Kasano ko anakita nag-ibagbagana nga anito? Ay, ang mga nukalukwan manan ni kabadong da ito'y maray. Ang paliiwan tayo pa'y, na narigat matnod kadngan tayo adagos ni kabadong. Makitam tuyang nagadon ti kwartata. Wala raw ba daw? Ay na, makabayad akmatlaangin ka dagiti adaw nga utang ta. Nang runa iti daygay kumarik aba. Ay wala.
may katlulaing nga daw itang imabutin iti 13,000 ti koleksyon ta. Ay nabadaong baknang tanga. Ay. Sobra ka, mate. Awan pa pa na, no saan to agas ta? Basta tultulo, iti panagagas ka. Sapay la ko mga rud Ang pangalaam nga rud pa'y iti bulbulaw. Awanan ti bulong anay dumduma dito arubayan, gaputain nalamot amin na parikot aya da ita. Nagado abulong ti abaken mangga dita. Mabalinin da jay. Ha? Ay sos, agar aramid kan ba daw? Di pa'y kat aggagatulan dagiti agasam no kasta. Danag mon aya, basta siyak ti makamaw. At aramiday, tapno saan anagatal. Makamuka. Ngam no nagatlan dagiti umay agpaagas. Nalpasan dagiti nararagsak nga aldaw ta. Sige lang, Jipot. Aginom ta. Adaw, tigatang tayo ti harat. Ang mga numala daw ta makariing inton bigat, tata. Danag mon aya. Sige, tata. Kasanugayam tila nga tigayam mo nga anitaw. Ha? Oh, patpatsimatan itaw. Anya? Apay nga rod ako nayo ide nga adagayam yung anitaw. Kung naglayang daya, tapno, manugot ka, kadwak ang mangagas. Kinapudno na, saan apudnaw dagitimbagakin ka. Hanggang sa nabali ata damot kwartam. Anya? No kasta. Luklukun nyo lang dagiti tattao, tata ba daw? Ay, saan anasaya at ti kasta, tata? Kaamam detang iwat mo, Ay, di mo padpadasan tagipulong ka dagiti tattao, Jipot. Mairaman ka no agipulong ka. Ibagag nagtulagan tatiyamay. Anya? Agpaiso ka di dagiti imbagam, Jipot. Chip, mamati ka kanyak. Ni tata ba dong amismo tinangibaga? Diyak ko makayat ti agsao. Ngam makonsensya akmat. Nagluko mo ni tata ba daw? Kaya't na tinalakapagkwartaan. Di na kaya ti agrigat. Di mo ibagbaga nga imbagakan ka ti amin, Chip. Iraman nak ka no agipulong ak. Di kagnanag, Jipot. Saan ka mairaman no bilang lang? Agyaman nak nga rin no kasta, Chip. Binutbutang nak ngamin ni tata ba daw? Nagulimag kayo kumapay kakabsat. Adan ni Kapitan. Ibagayo kan kwa na dagiti reklamo yaw. Anya ti reklamo yaw? Apa yan nagado kay betin nga umagreklamo? Siya kunti mo na, Kapitan. Tatalagang agnar-ngariya takon iti ungat ko. Oh, makita nyo dagiti gagatal? Ewan, ado agagatal di tarupa kin takyag mo, Brenda. Gapuday ta iti intapal ni Tata Badong kanyak. Linukunak lang. Sa anak lang arudan ang nagimbag, naggagatalak pa'y. Kayat ko, maibalod ni Tata Badong. Gaputa ado kami alinuko na. Nagninapay tisingir na. Ay, nagluko ni Pare Badong. Maapay nga men, basta namati kayo kankwa na. Anya ita. Bayan daw. Agsungbat ni Pare Badong, gapu iti inaramid na. Parinteng, pangasim, tulungan na ka makarwar dito pagbaludan. Diyak kaya't di mabalod. Mangibabain ka. Agsungbat ka, gapu iti inaramid mo. Mamati damot ngamin kanyak, pare. Saan ko nabasol dayjay, Nagrasol ka pa lang ka. Kilo tinaramid mo. Ikarom tinaramid mo. No saan da nga ibabawi ti darumda kontraken ka. Ay, mabalot ka. Ay na, Kapitan. Kasanuak pa ingay numabalod ni Badungkaw. Ay, pangasim ka di, Tulungam ni Badungkaw. Ay, makamu kayo. No kayo nagiti tao. Isungag-sungbat kayo. Anya. Yeah. No kumangaminta nagpanunot kayo iti legal apagkwarta. Di ba yun? Saan kat akinukusit? Di ako mapasama ti kasta.